Gaith way sin dhéana. Má seo na cheis. Ní sé go donna sin bhá? Tá sin cha ceart. Shut up, man. The two of us got on a bus and we landed in Rosnaroon under the moon, just you and me in harmony, in harmony. Well, tusa go le bheith hí an sin féin le. Ceapar a leid gunnin in sa híanaí. No, you're not going to miss your heart to talk shit, Tom. Be better than an Argonian. Tá mé sé mu hí gobar chuile lá. Spim should come over on Colorado. Fine. Fine. Two of us got on a bus. Oh, Angela Stort, tá bron an gúil me má. Ar tu de ceart go leor, maidin wachi séire. Na rúd me lecha. Oh, wait a very what you are right to Angela. Danú ar a fluckan shelf sin. Get a harlot. Ar fluckan shelf sin, nias an cyfed wei ger mar de hoiu. Agus ar go messa tugin. From a bell. Agus bhín tew jarag arm na bhín shelf sin huas a het nuas a molla a chlag. Would you think I'm a bell? Oh, yeah. Agus rudelle, nian misgol hazard a steen sin, go tí go mé na shelfan sin coí jogutsa. Well, as handyman go all the kids have pedish, nas braclia. Rinne se ring by job de go na te se fan as me MB. Maar ik krijg me MB tas het. Paddy? Oh, nielle sugum. Oh, tas se sag my gechaard in is. Oh, nielle sugum a sera. As professional at a an job sho. Na behig. Has the handyman have to check out the here? No handy woman. Ceap mé go mé ar cáraigh tastal bhaid I hí ar daon, so dear mé ar bearnaí theachtasteach agad. All right. Robbie, bhí meag smuoinú, go ndéanann an taifeadú ar an seo seo, agus má bhíonn sé sách mai, go grílóin ar an radio é ar an nai. Wow, is sin tau. Bheith image. Rudbe go bhhain eile. Fífrí ar nóirín óg an tórann sin na chana. Tás agad an cean sin na chanan si. Ó Robbie, tás agad é. La 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 stúdog má crí cráte. Argóhainne chanmá, bríteog ní bháile, spráile an tóra sin. Mom, seo Tomás a dachataí. Á, do bháir, ceachhfuil jazz búla leit. Agus glóir even agad freisin. Rinne me John of the roll up, but Tom took around photos and show. Ó sin smuoine mai, an smuoine ar fad. Agus, be an chuideach ír gom héin freisin. Tom, Tamiri, loads of action-packed photos. King of Freedom a Crooker and the Bolly sin show. Oh, five. Am I the chimpelí hinna sean bliana? Well, bhí sé planné gom goháileach jetan siad a réis ríis má tá obair go. Well, cúpla fótas don iris fabal go ddíireach a tawim. Tás agad héana sáisrada, agus is féidir at chuideach go bhíir, cumai? Jetan? Well, an tam agad a níos an Lordslam faoi. Landlord knew more or less of in show. Right, what how much? All right, feic mé ar ball, over Right, slow. Ah, Paddy, Brama. Cuoinech leit na cheanna mu dí seo. Ar Jason fiú bliana ag an nám. Cuoinech leit le? Yeah. As dúr cheart an ceanú cheannach dar géad nóla ras na rún. Tús nó, angel nó. Paddy? Yeah. Can you? Whatever. Don't go away. So where would I be going? Taig. Got a cheese, Jay. Tá, tá se gló fiáid. Taig tar seach. Ná fág a fearbach na hasfag an doras taig. Hele bhil tú an chrúga na Paddy? Bhín jab na beag ag hí dom i gánaí. Tá is agad féin na mar á. Ah, fine. Ar bhaile at cobán te? Ceir tá waite haig. Paddy táin. Níor seo léanús. Paddy, tá tu gáil rinn sefan agus hí me go méidir nach síma de tiile eibrí an ó. Oh, yeah, bheith cinnte. Céin óir? Chológus féidir leid? Hanis? Nach sé an tá. Oh, well, ráid mé leat díireach mar sin. Ach, Paddy, caffeine bres. Bhíh nó mé sin dit arána. Slán.
So you'll miss our big talent night then, Demeter? Oh, unfortunately, yes. And poor Liam here will have to miss it as well. Oh, I'm sure he'd much prefer to drive you to the airport. Speaking of talent, Demeter, how would you rate our little Liam's acting skills? Pay no attention to her, Demeter. She doesn't understand us actors. Of course I do. I know how hard it must be to stand in front of a camera and strut your stuff. Yvonne, Tamarolat. But that is correct. It is about revealing parts of oneself, and even sometimes, as in Liam's case, his lovely bottom. Bottom? Yes, and Liam's was marvelous, darling. Oh, Chris. Sorry, you mean his bottom? His naked bottom. But of course, so do you say bum around here? The Who? Yes, and his was wonderful. Yeah, well, I'll take your word for it, Demeter. The Who war yalach Liam. Okay, Bernie, Tamisha came up. Slán Eileen. Oh, well, let's get. Oh, ta brúnarum. Agnes, máid leis an job sin. Se? Níor fiú smuoine mé ort go dtí go chuirtas teach her. Oh, well, leis an factory dúnta níos ní mór. I know. Na chuir se go húfásach. Níor thugta an job daoinealar, thug? Ní hag. Is leat sa é má hastíonn se bhaid. Oh, tastíon, cínte bhrála mé gur míle maithe, Eileen. Fáilte ród. Eileen, an bank, borgat Stefirina. Ó se, tá ceart agad gur má hagad a bharnaí. Go má leis go Agnes a caiime se bheitthe gemacht. Bulas teach sa stáisiún hagam níos déine agus láta muid faoi. Gur maithe, Eileen. Si go tríte. Diolch yn fawr. Well, come at us soon out, kids. Tan ceartach the walk. Start at the bottom and work your way up. Nach sibta granar, níl sagi táda. Ach, teir Demeter go dus. Oh, an van sin. Jersey Carrot, Tone what? Land the Hybrid? Mind you, the Tone Bug Jessica féin now that you mention it. Sean van. Well, tá níos múna túnbeag Jessica. Barnum féin an Banshin Rita, now shin stump a bra. Oh, lads, please. Chris she shock her cleaning job and show. When it's like, you're coming to my call who like an urge, you're watching. Mission impression. White. Master Liam, when an attraction came in the Shan lady's doing it. Master? Oh, lads, cop on. Get the vast initially phone. They fail agus Rita, because Lehman showed it to meet it. Mis gemacht. So. Oh, agus fan goglisha Bernie, maar jolle de roon war jalig Liam. Ah, Yvonne, please, not Jean. Oh, and it was wonderful, so wonderful. Okay, Hila, I'm Walish. Cajay. Well, all right then. If you made a phone, he's going to know like Mommy. Nima geri shochlish, John. Just Aislan Bumati. Kibed ura hais morella, nima gan the wallet and nollet of Shinawal day. I could say for Mommy. Hanaki she who had it in the wallet. So? So, but really, who I can. Marshall. Just come on, Mommy, can continue nonsense on a wagon. Jay for Barney. Teskin like Barney. George Harris. Eventually. Yeah, eventually. It's by arms of her sister Rawali Edra de Allen. I don't think so. Oh, come on, Annie. Can I stamp in so much, Tommy? Like the sugar in my tea. Yeah. Like the sugar in my tea. In harmony, like the flower and the bee. In harmony, Gigsy! Like Gigsy and me in harmony, Come on, Noreen, Neil on a piece of crack. Oh, bir song. Like Shane Radio on a nullig. And radio. Oh, song. All right, so she's mine. Fair play with Noreen, ni vetu sorry. Oh, Noreen. Sure. Only said Taron Shin, more in the wall. Please talk me all about. Neil and Kinja, cost first and shingle me. Image. Yeah. Savdi talk the wall. So
Dog mochri grote. Gerstoren geen was. Strijaart lor mochri. Dan geit of faring ra. Laat eten gul nodig. Is godok du bar bracht. He rail mas vier. Sin out. Fair play. Hi, Jason. Got alling at Norn. Hi, know noch mich. Wat vind je? Guess not. Well, come our high and shot. Ta hulle were just brilliant. Tiega te mai din haig. Yes, maar nu het Johnny. Schaften Solonio, gespecialjuk ti hierin. Eens keer lad. Gauws keer maar zwak. Ah, Sean, kach je wil toe. Johnny. Top Ronan, kun stegen te Sean. Ach. Nu dat zo'n keer in een loop, Sean. Dat je geen factory. Níl éon bhaint acu sin lomsa níos mó s cumlam cad dhéana tú lo. Dóiad más méon leat. Agus in Countcha? Dói an leat. Ach, tá person te skifted, ón íosacht. Ón íosacht? Thanks. She remembered. Céirt? Má lá brethe. Oh, sé. Well, lá mahagni. Lá ma Johnny. Oh, má strá. Joanna Cree. Barbara chun agad brabhlam a bheith a cheanta nniu a killer de birthday ach beidir go ndéanamh fístip seo an gná. Gus míonart I go minic le grá mór Ali. Wow. Happy birthday, Sean. Thanks. Paddy, nach mach se déas krán mór al im líana. Ceamór mílteach. Más má leat? A bua. A bhui tú cean am tróna? A tróna, ó ní féidir am níl an tamagam. Beidir am árach. Ah, Paddy. Ná bí mar sin riide. Tá is agad go má go dastíon an job seo óim. Oh, yeah, right. Tastíon an airigad óin riite. Befór go méimiis anna bhuiocht a taig an job seo thir domsa. Buícho. Se, hastig professional Angela, agus thug taig an job domsa. Agus smuoine tú riamh go meach ar airigad móra íoch le professional le hortisteach. Ní mé chun trid leat. Joig mé crana mór. Agus céirt faoin bres sin. Féidir mána má go listen, ní bheith is cáíidir tí na éana cheach nerad. Noreen. Ní ramach mesan. Glasin si bheith. Ní raméach ach mesan. Bhfuil le a rís go blá clia amna. Jesus, come on lads, it's only bleeding messin. To Haynes bloody messel. Kid the explanation on star and bloody show. Glady as Marak, the lot of you. A mark. Imigi. No. Ímar, bhíon solasfach a siúla a ríiste réir. Ach, máma, ní misí Sin is chuile ihe le seachtain Ímar. Tá té réo. Yuck. Jolan sé té a bota sin. An sé rudarm. Lads tá me céach múna gáci sin tuair pot sin siar ag Jack. Ach, máma, ní féidirlam. Ní bheith sean Jack sásta. Ó, tá me cíntain is Ímar gur cuma le sean Jack faoi. Ach, tástí
tí bhaid, san íon Émar, dían mar a deirtar leat agus tóir potta sin siar ag Jack. Inis, Émar. Hol me go an dúil cí le fáil charig bháir héimeis. Chola máis? Chola? Mám agus ceirtaí a chúlaí de teara. Am sin nach chuil caiile behéid. Seachan, seachan! Rinne tú kitlo? Ar an annach deal go chut. War tú. Eáneart bhéine. Tá sa wara? Timpistí an. Timpist? Nach cha héimeis? Ó se, timpiste bhí á? Se. Oi, Jason, nach do dollar as school. Oh, thanks. Nach féile féin we were act chuir le chéile an show like. In áit nóirín. Mar chosan í bhéh an mes as a cédáid. Cai go dó an swin for rudacint? No, né. Ó, múl ceolagad. Well, this good care, Jason. Current one far sin as an smashing pumpkins in a good with them. Current is hugging she there. Billy Corrigan? Shit, hey, that do Jira Kasulish. Emma Adam Tatu, pair of sunglasses, guitar. If I said Billy Corrigan looking like I can go down her bit. I thought the microphone. Anyway, if I cool. Ach, níl guitar an na fada. Tá sugam sa fear Euros guitar is a quite Jason. Mighty. Really? Yeah, tá is kinchi. Fáglum say. Sheila needs to. Problem solved. Tá sugam go bailach. Definitely. It's your house. Oh, good to the stone show. Bia gram go me hiúla gan am show. Caiitirú tú aine, tá me híonn seo mo hóman na bhuairchaid. A híle just rin me jam glanart, tá me really inta búre. Is léir go rodí níos fear agus le deanú ná bh ceanna brantainna slumsa a gadi. Oh, I nice ní heribí. It's just test a good daddy. It's come a good jiva the wee madon, ni vesh a seslish kibi. A jocolasta go the statu hen agus run your deldo. It's just yal mish at the vihel garahan istagur os a vilish, a court to boed. Wishin Yal mish at the vihel. Skirts fiart ani, tá tas a fluchan dóhrate. Hi, Sean. Will you chin? Hi, Katrina. Bí is a gom nach néana Dermot. Dermot? Dermot are here. Is cuma. Cé go bhfuil cuasaí Golditch. Intach, just intach. Purchase and shaw, purchase and shoot. Níl nú meda. Well, sin go díal. Good deal. Sin fuckle nar chula madle ages. Carefree the floor. Oh, Besha, just brilliant. Ní chréide tú seo. Ach. Tá má chur gléchart óhaidteach producer mór in seo in Maston. Thug se chuide chum fannachtarí is chuilehoirt. Hey, ach nach bích éon imríart. Tá sé chiad is scór má tá sé lá. Bú tú géisteach le? Yeah, time. Tá colour just brilliant. Yeah, that's on. Bhfuil duine cin san sin leat? Lumsa Neil, no. Just Aaron Telly. Lanner, tá me géisteach. Tus tá sin Émar. Céir do chuine naid sin thu? Mama, for Gigsy boss. Ah,
Joe, tína ar a gulin seán. Ceir a hála. Ja, go ar am óra. Timpiste bhí. Seo be tú all right. Bhí sucrajando. Chwn mas yng Ngaria. Fes me, yna. Gur ma had a check. Nach sí tú. Will Jason yn sio? Níl, teige. Wel, o gitar yn sio gom ho. Check, ní féidir in glacail an a lehéid. Dyr siar Tom a fedrych siaw, Isach tas e. Oh! Hí me gur brontal sa bhí sé. Wan tú leik op an te? Na, ni anna, ni anna. Oh, Jack. Fun. Well, yeah, all right. Fad Tom and Ebel Martin. Thanks. Jason, teir is tí haig agus ab le tairíocht an nuas an seo inis. Ach san ra cí hamperste. Oh, fi. Hog Shanjack, hog Shack sa teach le se. Agus leis se. An seach seo? Se? Sŵr is eich da hon yn sin? Ceirt. Hánig bisiachar, doscail se scíhan. Agus tetil se mach yn uniog. Ach, hagach se reis chulle hawr in y sin chwrtig Shanjack. Nis? Master tag sé ar as an Sarah seo. Peidir? Chun Shanjack escint. Well. Is ruúin nach chuir Shanjack sa tí sagtain, ja. Bheith sé an geeksí a háil ó taig. Yeah, tá mai cénta go machas tór. Bhfuil sé tíocht? Ceap me. Se gól. Taig. Noreen, film alert that second. Going out for ball. Kurt. Cyber Cafe, yay. Near my mug artsy, you know. I swear I wasn't. Hey, Kevin will go all in it. They're here. The pronoun. Scarcler. Cards then. Well, yeah. Zero Robbie and piece of Harley than Shosney Mark. In áitmise. Well, Kevin has to watch Vanny small. Tá sa duiste TJ sna cochar. Get there, man, ish. Hi, that tastes of butter. Oh, thanks. Be my smine, Tom. Chorgan gal shaka gali, enough le rain decorations again. All right, what's why that? Yeah, well, bach się gdzieś and tech about mashi on molig. That's two. Yes, okay. Agus yo from what's cron choma. Cron? Sure, cron nolig, come what's cron the vein. Jet with that horse agonian shan hall.
Jed nolig doen le chéile. Rust na room. Tá mar rééis crán ar dúin sipa féidir le bhile tróna. Yeah, sure. Don't mind you, Rita. Haig. Fe me níos tearnaú Paddy. Leidí deamh ar grán éis. Yeah. The fatty told van. Shut your massive head. Well, big shake tit to Master Kalish. You don't help me with this bleeding tree. Jeez, Robin, why you from Freddie Victor Mark Hugman the Saltchon studio? They war on. Ní bhaid sé Mark. Na bear show now with it. Sheila, an seaas sin solas at the hull. Shahbay? Dead on. Oh, for fluk's sake, Robbie, tan Solish and Fianta. Clay piece of Liam. No, we can't curtain Solas at Ishla. No, Clay. Oh, it's a studio. I was coming to jail and into the studio. Clay. All right. Ní mach rá cid a horn tosa. Big man alert. Oh, great. Jirach tá wen. Be me latin is one. And will to all set the niche amorach. Ní bheith me cána. Ceir teoffrí nóirín. Tá sam, tá sé fád sucra wam. Jason a bheits a canna. Cé bhés? Jason. Big sé grand. Tá agus éis leis. Let hol. Robbie? Sus lads with Jason. Right, lad? Thanks, Sheila. Bear the Shabba go my Robbie. Woo! With Paddy and Angela. Hey, Paddy, the Ritan show. Ah, Rita. Hi. Rita. Haig. We'll do back nach réile hecht bhile Paddy. Tá na máis seochanig agus chuile hót ré a gémar. Well, chuir sibh sé tús leis agus tuí bé bhhaile gan tam. Bhí súla me feidir go bhéh an job sin sa stóra chríocht nó go nacht. Paddy, ceart an grám agus na gasúd. Cad is féidir leom a dhéanamh? Tí an máis sechan an nálach le chéile chuile bblion. Rita, tá sin an airgad uing. Tá do an fannacht mar sin. Ó, ceart go leor. Now reading she feddy. And you'll have to watch your while because was my shochan and malaka. Handlum to walk. Handlum to walk. You're a machine head a while with Snatcher. Hammer feddy. Good to go take Aaron the Gwynagum Segundi. I can in your hail. Not to get your genius as she in the mark. I guess a hum of insert to good smoking, huh? Agus níl tusatá a ní sána bhar. Is fear dom í macht. Tá sé háráma de scóile go nuá. Sí intelligent Angela. Dín ceir cíneú fáil do bháid á. Aberlum go raibh maga orm a tata Robbie. Níl anach piece of crack. Dúir sé laughed and looked éisteach. Ní má stáisiún radio sa. Agus cairt fé farití, chuir mé gealnar fiú smuoine tuair sin. Tá sé fád sucra. Ní bheith mission se. Sheila bheits mar ganantí. Sheila? Ach níl taíar bí eice ar a lehéid. Well, hadjoklam a bheith anis másna go trína ní loidein a radio phobal ar scarabí. Na bechimrí Bertailing. Tuirmis couple of tipte. Gur a míra maithagad líam, chuir é sin ar mo thuamhnas le. Wasn't feckin' dod show. Ó, fágan sin iad Jason. Okay. Bhí se go cheartta iad a check-out so le chuir tú suas ar grániad. How was I supposed to know? You should have told me. Daddy, the extra or hot tea, will ya? Ní chuir in éiri go déir. Bé ar ceiste chuir ar haig ar dús amach céad aige. Caird. Agus hílí íon an dearm don na stripes chuma. A Liam, a radio vesma. Ian is a wild da for a kidita mahal. Ach, en is a híle ta aan, lenne cheart de hoortschot ta aan kremach ik glimmer een meid edig hastins kan scan aan. Dag William. Darling skede. Wat kan dan je bishan hart like it? Bhí sé just se pams ar maid, so áidn go bheith an cum bhíar. Go anna seofasach. What's new? I Johnny Walker se gyn cham so go loads litrach ag do as Milry. Oh, job offer sa lugus dói.
Dúirt taigar a bhreá bhí an inné. Harús agam. An créitrí, agus é leis sé. Sin é náid is fearrósin in lebide. Fuiste sa right? Tá siúla ar scartar bháil, beidir go éis hart má tumult. Ó cin fannach ganíonn tú busca mór chocolate so hóla me gur siad a gimach saoir na leitaí. mí hí agus gur sátear. Tá cumar leis go mis fáca tú go maidí. Right, bháil? Bra siúd daine bé? As tú gurmad córtaigh Josh agus Simon? Is an bhil siad fáslí heile? Gwés mí net. Yeah, could Gof mí ar an pub anocht? No. Now ballam na decorations of Christmas. Jack. Ní léonheart go méid. Cána go bhile. Just caiime. Come se? Just go nólaigh sinna méid. Go me se rééis. Chéin, sílan seo, Tá sa fob. Bhí má wanderáil bhile thatteiste, Tá scafta gon seo agus deing go mé session an gomáidín. Bí me den teá fanna leat me tá fanart thatteiste. Stanford ó fan te happy birthday na lein. Slánairí agus Éidir san gádaí an cíine. Mar anascóda. You know that a cíine siúid. Bhí an am go le chéile. Ina mis anna le gádaí agus braham bhá mai sin msa. Braham bhá. Ach geall tú gom an nólaigh se caite nach níana se thar mar éis tom. Jack, ní féidir am inseocht á bhút. Sinna dúir tú nara? Ní an nólaigh ar éimó. Ach bhí blian obláin agat le inse chob fún tom. Blian omláin. Se chuéisci sin, Jack, tá so go tain. Dyn is mis go mhór sa. Se, agus brenn ciad a hála. Spiúd an láirn se fiú leat inis. Ach rinne mai sin gaite tom. Gaite. Tuige nach féidir leat an méid sin héine ana chumsa, eh? Sinna bhfuil wem. No. Ní féidir le. Níiad. No way. So that's it then. Tá tú gimocht gan, me? Ní an dar ága. War an níl. Tá brónar. An walk away. An timpis se bhí an. Jin míocht the photo oil rash. Promise. It's on the fairy lights, da. Yeah? Yeah, she bhí si de gobar rare. Da, the fairy lights. Céir fú? Ar yes it with. Níl siad briste bhí si de gobar a rare. Ní bhharáte chu chúd nóméid go a deamacha leis na gasúr in is ríist. Tá mé cinnte gur féidir le taig maireachtal go teir san éid sin? Right, Tá mi sé ag dul gobar. Peici mé tróna thu. Tá do bhacha cána sa cyber café anocht, má spéis le lehéid. I wouldn't miss it for the world. See you, Jason. Hey, Mark. Stop.
Tí bhaid ar maidin? Chum is ús rint na meisiáin. Agus fu mé brunta na spial goid freisin. Hálan sin. Well, but cóga me gacrod ceart go an sin inis. Na deas liad. Tá sé. Well, fair play agat Freddy. Tógáil shelfan agus inis mechanics and dishwasher. Was not Jane Jarmut ar an ground no look. Oh, gone out. Well, fair play agat Freddy, huh? Decorator my friend you. Freddy, there's smíine tweedy over there. Doch no hénig as an rutcher fad. Ceart a gist a gut. Cóloch the one. Service business carty in the I know what no. That'd be way out of my league. Islam, Freddy, Islam. Dita Jontas, all on Udaras. Jontas? Grand to walk, grand. Dann the Kate Cabonach. Festival can heal on the wall. I need a second. Fake na milta farms to fill in. It's full on farms. Fette Mr. Cooney did. Money spinner of a on of Freddy. Colocht. Niet oilom. En je hebt wijn nu genoeg. Die kunt je eerst heen. Zit je toen dat in ligger zijn maar de trouw dat het laat vast het maar al uit. Ja, wat je om wijn nu. Gaat gelorig. Maar zo, smie nooit meer. Tee, Freddy. Kom maar goed. Laur ik mee, Larissa. Not Jane, Freddy. Bier in a surprise je. Oh, sin mar céile go ceart go leor Paddy. Len surprises. Hi, you could tune in on Sean and I'll hack to phone for her. Fog tractor, Tration Beep, as Kermit Gleach Rasher. Grandma. Hi, Sean, Katrina Shaw. Just phone call Bug Scrippy. I'm sorry, not my last like in the Chandelier. Tell it to her. Alright, we thought the Wednesday January, really. Yeah, I'm going to win you. Dara January. I'm sorry. Brilliant. So long not my two road disappointed. Oh, road disappointed. Can't fog a main road disappointed. Hang on, day. Dog who's an epic main road Jimmy too. When you jam a glan them a fret logs an ish. Nish near the few chat done playing do it. Oh, brilliant. Can't fog a main road disappointed, Katrina. Christ's sake. No, time delirious. Yeah. And so he's going to finance the film himself. Do you know, Liam, at this moment in time, my father, he is dragging a big steamboat over the mountain by the Amazon River. You mean like around the mountain? Oh, no, Liam, I mean right over it. I mean, why go around it when you can simply go over it? Geez, Demetria, you better hurry up if you want to catch that plane in Shannon. Do you know, he was nearly savaged by the Indians. Who? My father. But he managed to win them over. And now they are actually helping him drag the boat across the mountain. And how did he win them over? Simple. Opera. Opera? The Indians love it, you know. And he's doing all this to get money to make a film? Do you know why he's doing it, Liam? He's doing it for me. And I'm going to have the main part. Wow. Do you know, there might be a part in it for you. For me? Yes. Oh, wow. Ingen tá gach apáte, tá bhí hán seo never dó. Seachan an trada, big cuatamach. Seachan. A hen, aon dó. 3 car cooey. Cúnas a bhdan gar amach agé. Bhhail am fáilte a churóibh lig in seachanacht, hiag ihe Talanya an Cyber Cafe a Dalry Robbie in seo. Ba an seo a críú ag an radio agus fé an buíag díobh a lig bheith cuaramach leis an trallah. Anis, tásúlach an gwaní sib sult as an seo agus seachagí war banatí síle nig fáidí. Well, tús mai lena hebre agus le tús bríomhar a hála sin ag an nach, seo hiad mud flop. Take it away, boys.
But you all right? Bye, honestly. Bím smash na gunni. Na gunni nervouseach. A chalos a hasmus nard an as curlach deiste. Stick an arrow am landarum. Jason, you all right? Jason? Oh, stop. Wat trouwens, mensen. Och, de god reden zegt me. Ach, goed, ik zat Sunday, weet je toch? Christmas card. Wel is ik paddy bar gan na fóca héine talúhan na bintí sinna tear. Hine go ra aige go ra héine bhean. Agus han sinniche dú a hála se. And you feel smain is it doing if fucking hang you going on nullig without even a bio leave. Zulum hoi. Ah, das gwil sheets and son of sauce. Yeah. It's coming for Tus dorta. Gone warning no tada just by the way, Betuid the Ain or Law no sorry, Agus no. When you rode the British harm so well no not a fucking way. Yeah, well, Shintosa Hamish. Ach nach Mari head moed. Ni hig it rebella. Ach ton to yara gorin. Angela. See For flux sake, Norin, call Jason. Me Sam. Oh yeah, could you honest manish? Honest to God, what him Norin, take all of it's no one. Right, the Suez. Listen, no way. Tá cráinam an dágáte. Freddie Victor sa chud context. Context mohún. Ní edit am le chlár amháin hain. Not to mention Stra omlan chláracha. Na híla go bheith a chláir an féar a cinn eile mar, ne? Huh? Heard like? Well, come on. Ah, Neil said. Neil said. That too long a bull. I think you're married the wampet. Mom should dream at a Freddie Victorson. Is Maro ma? Ach, ken van nacht en toe sugar heden, marsen, why? I heard. Fresh air. Niet mama hikke daarom. Ja, wat Greg het hier. Ken van toe de gemraad. Gee, Reeve. Gee, wat je twina? Hello, Greg. Gaat zien, ma. Kan moet je horen de volle gaan smatten. Krinu de rally. Business missie. Boy, live margin. Vet toen moet je joinen le bal maar smaller. Nou, right? Beth sin go jazz? Ní nach de lads, ní lean únarm. Well, then you done like a Japanese north no Jason O'Crower. Got your knees, Jason. Hi, Sean. Hi. Where's the hospital? Home to pay the national. Kijk me te boostig aan nog morgen samen vat. Is dat hier zo gevoeld van vader? Tot die oren ik maar moe. Dat is puur maar kennis. Snachten en alles. Wat dan een schil en ook lekker met alle wallen kon en alles. Zo beter kan ze niet sterk heden zo. Kan leer zo nou Instagram nog het letje gelijk op te nemen. Rogen over. Nu Katrina beter. Nada. Para staan nooit nog een. Is er nog grote nacht door de suikerhoest om de regels. Die is minder. Die is de kleine vers. Willen. Die is de kleine. Niet de gewoon mag. The cool organ. Jason! 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 Noreen, ka hartje wel in Jason sin. Niet saam. Da wain se grimmer. Zo dat echt een sa. Boja ka sletjia. Jason, niet naar een hoor. Right, so.
Peggy, Peggy,